ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. गवर्नमेंट और आप लोग का यूनियन का सब कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग कीजिए, लेकिन पब्लिक को ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। मेरा कहना है तो पब्लिक है ना, इनोसेंट है, दे आर वेरी इनोसेंट। Hak step jengka punro trik unaitung araja posau ki khot jengka senghnyo trip National Youth Front ki lakhang lenti ye berok ki kari tourist ki bawan na Assam ki betemu ban hia shi jaka jungok kai ba pher jangga jela ki ben haka than sora ba dauki ki khot ke HNYF ki lakhang lenti ye ki kali jengi tourist ha tengar Kamade ki pulik lawan poi shi ketika jaka ban plat no ye berok ki kali ki beshabat hende ki khot jek HNYF ki pen ye ki pulen bagi khang da kamet ha preng surang hende kham hadian ki pulik la kem ba rai ki shasada police station kini ke video basa priang hagi social media जाने ये दौकी वाला रोड सब स्कूटी बाइक लोकल हम लोग का टूरिस्ट गाड़ी प्राइवेट गाड़ी टोटल बंद Ini benar apa? Ini nak sengi. Benar ya? Benar. Nama apa? Oh, ngerti bang lah. Dia apa benar dibeli pibat apa? Ini benar apa? Ini benar. Yang apa pilih hoi? Benar apa? Benar. Ini ke? Ke bi kwa ban ni? Ipa pilih gua man. Apa le? Apa le? Benar apa? Benar. Kenapa benar itu? Benar. Ini kita buat dengan government daripada berperisam berpendidikan. Nggak lebih kok benar. Lepas itu yang government. Ha. Dia kan government. Dengan phone ni mengai. Ngangan pelaj. Yang mempelaj. Ngangan pelaj. Yang pelaj. Ngangan pelaj. Nomor melar apa sebenarnya ni? Melar benar ni. Hakan mana bayar thirty ni? Mana bayar thirty? Government bukan lek kan mata. Mana bukan lek? Pilih ekran, pimpat ekran. Beli bayar ekran. Siap juga government ke sahabi har. Mana kilai? Isu soal ekran. Pilih. Isu kamlong mata. Pilih alih pi. Yang pesang ini. Pilih alih ekran. Tempat lek yang. Tempat lek ekran pun pencuan pensangnya yang ni. Mbak melar aku ni. Kini kalau illegal lek, pilih ni di Kambahar. Sudah jam lagi. Lalu bisno Mbak, lalu bisno kali ini aja. Dia ekran. Polis IC saja na ayun yung government ni. Hangdo nado pun ada designate di exit point. Long naspo umling kan. Dili let's umling di piwan le yuang ni. Dengan apa yang dia ada umling kita subuh ini kita kuali yang tahu dari Assam ni. Kamlalong kata. Lada nak kena para besar hang sujuni banyak sih pilih aku no. Yang ini apa yang keren kan? Dili ekran saya katakin li sudu saya katakin saya ikan ni. Ha? Lada kata aku empat baik pun dong jangan habis sudu habis ni. Sudu pas sudu. Masih keren media kamlang apa ni kam. Tinggal kan keren media ngai keren berpi. Ngai keren berpi. Kamlang ni mentap kamlang ni bang dapat pelai kali korok. Nomor berpi jenis ni orang empat. Jenis ni benar orang empat deh. Mo. Kalau nanti kini kamlang dapat. Lek keren dalayo ada kebolong hata kedur ni saya lihat ni. Kamlang deh kumpulan. Mo. Nomor mentah itu mentah government isu song seksmen Pilih kasih ya. Ngadi kasih ngarang sedu kita ngarang apa hati jungi rupa hair sih. Katakan. Ha. Nang ni kita banyak pendidikan ekonomi ini. Ni keren ni kata. Ini kata ni surat kamdan jimut, pimpat ni kamdan jimut. Ini penuh kami. Yung government li keren hang ni government ni li keren sih. Pan appointment li keren.
Pinbat nak hang dia, pinbat li keren pinbat hang dia pin liu. Epi kam yu bi. Epi ngim yu ire kata ngam yu. Ngang yu ba pikir lebih keren persiawan dia hang ni. Kam long le. Bekap.